Asinibingelele sinamukele kumbukiso wethu namhlanje. Nginiphathele i-vlog lapho ngi-unboxa isipho sami se-Samsung. Uma-ke ungakazi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, siyaxolisa ukuthi usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel, ushiye uphawula wakho lapho ngama-comment, uphinde ulike ne-video yethu namhlanje. Lapha-ke bengivula isipho sami ifoni entsha ye-Samsung. Lapha-ke ngibheka-ke i-charge ye-Samsung iyo le engiyikhiphayo. Nansi lapho i-charge yakhona ye-Samsung engizoyisebenzisa uku-charge ifoni yami entsha. Lena-ke isikhwama-ke sefoni naso engisithengile. Nansi-ke ifoni yami entsha engizoyisebenzisa. Isifoni ye-Samsung i-Galaxy A06 iyo-ke lena ifoni yami entsha. Kanti-ke uma ngakaze uyiphathe-ke le foni ye-Samsung, singasho nje ukuthi ifoni ekahle e-right nje ukuthi ungayisebenzisa. Camera yakhona ikhipha iy'thombe ezinhle nje, kuningi okukhona phakathi kule foni okuzokuthokozisa. Lapha-ke bengibheka iphepha leli ukuthi isebenza kanjani ifoni lena, ilo leli. Lana-ke i-cable le eyoku-charge iyo-ke lena ebengiyiphethe lapha, i-cable ye-Samsung. Nansi i-Samsung iyo-ke. Nase-ke ngifaka isikhwama sayo i-Samsung. Nakho laphaya ngisifaka isikhwama. Siyangena isikhwama sakhona, sihle futhi siyamecha nefoni. Ngabe-ke sengiyi-onisa ngibona ukuthi isebenza kahle yini. Nansi lo ngiyipenapena ngibheka, iyo-ke le ifoni ye-Samsung. Nansi iyavuleka, powered by Android. Nansi lapho isikhathi beku 4:30. Iyo-ke le. Asibonge ukuthi ube ngcono umbukiso wethu namhlanje.